šarena pita od povrća sastojci, 1 praziluk ne mnogo velik 1, 2 crvene babure paprike, a može i 1 obična žutasto gr spanaća, blitve ili sremuša 3 krompira, oko 600 gr 3 šargarepe testo, 4 jaja 4 kašike ulja 4 kašike mleka 4 kašike brašna 1 prašak za pecivo 1 kašičica soli, bibera po ukusu još 50 gr tvrdog sira koristili smo gaudu priprema, praziluk iseckati na kolutiće, papriku na kockice, a spanać usitniti. Sve staviti u jednu posudu. Narendati krompir i šargarepu, pa sve izmešati. Uključiti rernu na 180 stepeni. Ulupati jaja sa solju i uljem. Dodati mleko, brašno, biber i prašak za pecivo i sve sjediniti. U ovu masu istresti povrće i dobro promešati. U veliki pleh od rerne staviti papir za pečenje i istresti celu smesu. Poravnati i staviti da se peče 25 minuta. Posle 25 minuta posuti rendani sir i ako volite neke semenke. Peći još 25 minuta. Ohladiti, da ne bude vrelo pa iseći u kocke i poslužiti. Prijatno!